anis bote vortwanza rambe tour la mrumshe haumwa na mshe bote wajehanti hahuzankame yani tour la mwanamshe. Vente de bijoux, méta au plaqué argent et plaqué or, fabrication des bijoux personnalisés. Wajaunga waju fabrike zankameza hanyu wateze kulere mtoka hanza mkaze wandunda nyiwanyi. Yani personnalisé. Wajaunga huzao kanga sahari subaiya. Chalet, tissu pour Kadoulas Melimeli Najaf Udurungi Belguij. Uzi Nana uzi waheze Joho neze Dagila yani piyange nizo. Pour Joho et Dragla. Nkadzulase. Melimeli Najaf Udurungi Lain. Juba assorti avec Maruma. Wajamti dazu Maruma. Amjumtinyani zenumbor zahe aba ngamjo mpara. Sha ekam mpara namambe c'est la part de MHD ngamjo kana promotion. Mais très cher. Les Mahorais, les Moéliens, les Anjouanais, les Ngas Djanois et les Ngas Djanoises. Bokabe, ale ohu kusudi urambi yondongo yohinde. Tikusudi lelo nambe mna hadis kao hanijiria zentunami uja Faransa. Tatelo mahawa mwado nambe uja Faransa. Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. D'accord. Ale panzayilo lihubiri ya namnaje. Sana makati maili wakati uzima mutia wakati uzima mudwe karu madweleone shele wakati bala tikaru mutsikati rende abakati lewanu ngabo periodike yawe kaho shelea zinjema mufurahi weshelea zembi ufurahi atende bangare shelea yao. Basi wakati nikao tsiha zentuna mandula muja Faransa wandu pia waruha wende hazini abungo juo le klandolo bakondani wewe kama laada tida waweche hantizo wana basi bana hantizo wana bala wakamna mwana bala tuhamba papa je veux mon barobwe yarende yo hamba ngutsa hosumba robwe sakashende baba kutsanka batike karobwe bengwanzu nkababa nugen karobwe wala we toujours kutushida welemba robwe ivumbulwaho mamjoble dar la jangmen katujesh Faransa katswelewa bebe mombarobwe abo utsohelo emba robwe ebabo kamduhindi inna lillahi tindwa hula hena mena mtso tijusa rido non c'est pas ça tijusa bouteille ya maji c'est pas ça tijusa gourdu hena tijusa eze jouer zaka hula piano non c'est pas chembi eza lisole abo hundu hawa saukabora ka hula dablo kana hunuka mwanangu le police so huja babu ka jaji inna lillahi tamba Faransa hunu ikamwanangu lilo e police yo njia ijairenga mu inna lillahi su kwangu leo inna lillahi amsiswa komori tabwese majirani wadoshia wapare police jaindenge tindwa hule zinu zaka tibasa sakameza kahula pena mbano tuko c'est pas ça mais attends shila nelewa mbarobwe baba ko tsayambe izo ndizo namuzisa enkarobwe timzingare mbahobwe bane mbange mhozawe no c'est pas ça lisama tozi yani sorohe we timrende ebe yarende mbarobwe we indo ndwa hula atati jusa babu ngamino hakikifu kana ushudu parsemba robwe yakuvumbula ibala shilende todondwa rumwe kana pe valentine jusa mnapu pe valentine voilà c'est ça mon parent ayo washili no iwana uangazija mtuma mngwe ebabo mbarobwe hakutsayambe ebabo yotwa bambarobwe archilano chamba au Barbie trop c'est trop. Ah ça c'est vrai. Wallahi trop c'est trop. Faut pas pleurer. Trop c'est trop. Faut pas pleurer mon frère. Wallahi trop c'est trop. Bukabe abano tambula Barbie ba hotsa bambarobwe ihule na hule enda mina Barbie we mjomba hendo Barbie mani mjulonda C'est pas possible. Mais c'est fou quand même. Abo aparsemba robwe ila hukamrihindi bwanduza wallahi mwana ulati mangalia baduhoza mndu mjinga kweli mndu mjinga mjomba hembe njadwa mbarobwe wala ndo bimamfikiri wala nkarobwe haula mbahobwe myamushoze barobwe na ila mndu amba Barbie pupeli fana mndu amba okay yoda hadisi kaya yo hutesa do fama isira matede mroni basene sana shile hadisi hiyo mizukatsa diso tsane shile Barbie mdahiro Barbie Vuna mwerani pade shabaya. Pamlihonro. ezuki anjuso mu d'accord ay hadisi ko husikitisha ndai bitena hadisi ko sikitisha ndai baada naja dahoni hun ulawa komori uja alhamdulillah ngwa kalibamba nafasi wanaka komori Alhamdulillah rabbil alamin. njaka mongoni mwandu wakautabia isatikatika namba hazi tikauli wandu alhamdulillah si mongoni mwandu wakauhotea emalivo alhamdulillah suli wakabla humwezi kauli wandu abungo joka henda ina malakanda wende no rejei Wow. zonongo skahenda après hujahunu wajahunu wewe zerevuza hula hunu zenongo pia zonjema Kwamene warangulelo.
Shabuna haja na lisafanya mfumo wa mwana mfumo wa bini ndani mfumo wa raru ndani ande hili ndukaroha bandu tukando de hazinu bakonda ni dawa weche yode hili able dari c'est dommage dormir yango jifanya ko repira hapo pia uko tena tatsikati jikaza fumbo tido parwa kushwere yani kushwere la katele jua litwao na kato mwezi usi hau de fasira kushwere hauji yani kushe ulale kushe ushanjo wanaze kushu yaboze nongondizo ushanjo wanaze kwando roha ande hazini pia ngaonda ndawa weche utitena ulale basi miangala tele hata matsuale meme jwati bwe fenetre sangalati waze magari ya biro pareni hata sababu pangojo kazi la pia ila mbuda miezi Mungu akaurema zembi narenda duniani pia Mwenyezi Mungu atukoja na hukumu dani anga wana message ho wanyanyu ho alarmenti yinu ha uanzo ajarmenti yinu wakenwa makinifu haizo waona haizo mwana mawanzo ujarmenti ngebido fikiri haya ndani nganzo kena subra d'accord abanya nyasi ngamishi yao heno anzo yaje na nyuma janyumiani na mkena subira bayo de hali ano iko kutabisha watu kana papie wako dahoni hula ngo hindi basi shikontabisha hindi deke mndu mshala wa hazini haja wewe mndongoza naye yahupishi yahube ngwanzo ule kutsuhula balaila rohombi tutambra kensi vanu ndake mtwana ndatodanga lawana narama mangako limjabari Je te jure wallah alazim. wala deja kutsina mezi mitano bala deja rohanja fanya tamwaha ila de mezi ya mwando mezi miraru ya mwando rohombi sai njia taliso tukwane mndumshe sijumtu kodanza hindini eba numbi hona kodanda deje eba ndura kamwe mahula mraka awe zile zinongoza kodo hudenza hau basi zinongoza ngane sheleyo enamna na kotrete mndumshangu kabla alpapier raha papier ya jaja hizo zinongoza nsiki parce que alhamdulillah ngwamba subara mashallah Mwenyezi Mungu zide asna ukena subira inji ana hau esa de adoni kalbo kabe erifanye bo kabe haukaka bati marungo ihozao harumenti inu ya mduti na papier ouais c'est vrai il ambuda ya kamili harumenti inu mduti na papier harumatabu eto considerewa hama mnono wa Mungu utina hata mbanungu ya baba nukweli asepwe wandu alona papier seritwana zi papier werifanisa na ndohindi yala Mwenyezi Mungu hena mduti na papier harumenti inu eto considerewa sawa na moksi au considerewa sawa na wasupe mananzi ata baba ngo denigre wandu wao hauje wasupora mjomba hangu kamemu samahani madina bona vumbwa nswa denigre chajusta nzinoambe a tel point aho lihanga wana experience ndongo yuko huhoza harimo mduti na papier France ba ndongo hindi ishko hoza dola bukao somoda wena yole koli ukana ankili rahanai ukaujua rahanai haukana hazinkura hanai komor mwejahu ngina papier to hona maindu tsohin alhamdulillah ndo foma hai eto kana ankili rahanai hawula bukao haka mkao komor kada kana tambanungu ya hahe daina bumhandadi hatinde hada France rahana wangu papier basi wewe ukahuja kutina papier eto kana ankili rahanai zinungu pieto ziju wewe zoko yalime msira wale wawasomesa wale wakuwasaidia reli watadibonti jibani ngona papier wote hona madizinkabo habambao Sakashende. wala wewe wamsomesa komori mwejari mwensi inu basi tukana kilira nawe audi wangu nafi shati lata ja France vanu omiswa jona raha hali kauta mbadu yangu atife no adu yangu na tuja Faransa kapapi ya taabihe hauka mruti na papere mwensi inu gutaabiho hambu na mtu Aibo, bari nyina rohombi. Hiyo si rohombi. Mungu sirika rohombi de kama simshamrungamani. Bari nyina rohombi. Subhanallah. abunga nzambe hena mdulo na mranzo ya mtabishe na tombeha Faransa vanu batsina papier hau na hena mranzo hukumu mrunu ulimwenguni na mbehe Faransa kapapi ngwandu watu wao na hindu harumwensi inu bukabe baninga bosiritso nizo shakamemu ngalifanywa hazansi na reali Voilà. besho ngofanywa hazi balanga na mapesa uko huwaza paske kusina papie bukabe banuzi kuhoza owinji harima nguhunduka waondoka yawori wasaidia ngonelewa shahara nziwa ajaba ngona ze papie ngotukupuzito walata ngujunata walandu wapo haruma kabila mbungufu walandu wakao waka komori wakao mearal jana wanuchai moroni basi kawa jarmanti ngona papie wala dala dua baza jana eto huna mabala ukutina hati yankili wodu wadu wala kabichola nsomesa wala kabichola hadu fanya hazi mahalani kadha wala shaholi watende hunungena papie ungena ankili rahanawe uonge mrunge hindu rahanawe bukabe abonara halema nzaribe hedu wa Mwenyezi Mungu ya uni watsoni zo ya wabe watojwa honi ha hindu shilona maana haizo Mwenyezi Mungu auni hena mrularu mwensinu utsina papie bange haruma tangu namwambia amina bamungu katina zimshindao Mwenyezi Mungu msaidie hena mrularu mwensinu utsina papie bangu one honai Mwenyezi Mungu ngani huombo hosiku mtukufunu hena mru utsina papie umsaidie bange haruma ubungufu haruma mwensinu Je te jure wallah alazim. wandu walona papie kwa tuwa una hindu Mwenyezi Mungu sikini ya wandu wao bangu haruma tabu wandu walona mwensinu watuwa na papie Abwetu disate visa kujoke zemwa jivuriza zi problema.
sikiti hao ngwa tabi hao ngwa denigre wao kwa tu wazwandu watu hindu na bala maskini aramwensi hatula wakawandu wakawali mwengu wakawaungwana shamchokuja mtojinda kanyine mawahada nafsi sharamwensi inu ngwaone hao kama bisukuti watukufu video kazakifu retunenzero partage bangu jumkini haisi di ngmananyuho ulo harima zetabu zinu ya jesante ukana abanu katiwa yechesha ribira abo swatipia umndwangalo video yenu ekamfano tingozu zuhunda wenga zuhundao ujukana kutiwa weche au kujaka waweche sato juru rikasi nawe abange watukufu bonne journée na bangalina pibutu mela pib ngawe Marseille ngwanzo pashie ngwanzo de aeroport kutuna mndobe hanga wana calling nywenji jitabisha ngabo numero tsaya na mumpare mwambie emalibo 50 euro rekanga wana koli reka kutina koli rekanga nywenji reka mtsiwenji emalibo ngawe 50 euro ngone mwana nyuho ujo kutunda mndande ya mrenga ngoja umpare gujo henda ya mrenge ya mdeje zo dahoni malibo nda yayo 50 euro ale retour nana wajau ekamfano ngabando dahoni wanzo aho behe wardi warejeziwa tujuru ngujo warenga ya mbeno aeroport pasho ya pashie warejewa dahoni malibo 50 euro ya decidio ba la mumpare Niambingwe siye sankade Narihuwa bangasi machimale Komwana nyuhoko manzani Majirani piyangwa kodo nawe Tipe wazima papie Hauwa mwana umwanzihe Kwa chambawe si hula yabo ahe Namo hazini mobirongu tonku nguni we wabe wafaye